na afande Fideli natubwira ko bivyuse muri iki gitondo kandi tumuhaye pole n'akazi kenshi yakoze akazi gakomeye ejo yitavye amatelefone ejo yavuze ku macano yose yusaba sabita fande no gusarara nimbaje navuga afande Fideli uratwumva ngenda bumva rwose sinzi ko namwe muntu big up cyane kandi turaguhobeye audience irimo abantu 150 bose baraguhobeye bagukunda kurushko wowe kurushko ngukunda urabizi Sariyuti afande yambo sister yambo dukubise Sariyuti twahereye kuvesh amaboko ndi twatuyamanura ni Sariyuti muri twirwaneho kituramanura tukitsa tukibuka ko twibagiwe tukamutsa tukazamura turagushuhuje kandi Sariyuti Bibuningsa ikindi uzi ko ziri akatanya amazari zarafunze network karavuga ngaho twicaranye afande noneho munyanganire mubaze kino kibazo hano abantu benshi turi kuganira ku bihahiranda inkuru y'ibihahiranda byari byabesha abantu yuko ngo biri muri Minembwe iki cyitwa Kongoro n'uyu witwa Manyota ndagira ngo ubashe kuduha ishusho iri muri Minembwe uyu mwanya tuvugana narengiye gusoza space ariko noneho ngiye kumva amafuta mugani wa Faraje afande ndagira ngo tuguhe umwanya ushoboka uduhe ishusho iri muri Minembwe utubwire uko situation imeze kugeza ubu ngubu uzi ko bano bantu benshi nicyo turi kuganira tugize amahirwe yo gukora mikrofoni yawe nimbe mukirimo muntu wumva neza turakumva cyane ndabasohoje cyane mwese bari hano ba hostage Genzo n'abandi mwese mufatikanyije ba sister Gapita yambo cyane Johnny minsi myinshi barukaka ndetse nabavuga mwese ariko umuntu uri hano wese muri audience ndamusohoje kandi cyane cyane mbashimira ku kazi namwe muba muriho ka buri munsi mudahwema gukomeza musakuza muvuga mukomanga aho mushoboye kugera kugira ngo imurenge wacu hazabeho n'ukuri muri abantu b'abagabo mukwiriye kwitabazwa mu bihe bibi ngibi ubwoko bwacu burimo bunyuramo ndetse n'igihugu cacu ariyo Kongo ndetse n'akarere kacu ka Minembwe muri territoire yacu nawo plateau yose ya y'imurenge muri abantu b'abagabo turabashimiye muzamugira neza muzamukora neza kandi Imana iyo iza bibishura rero nkuko nabibonye muri titre yanyu turaza kubivugaho gusa ico nababwira nuko tubyutse neza muri Minembwe izuba rirarashe umwijima wari uri hejuru y'abantu bose mu mitima ndetse no ku maso tekereza ko ntabwo ari mwebwe mwenyine hari twebwe twari muri Minembwe twabonaga ibirimo biba byarimo bitera ishavu kubona abaturage bahunga inshuro 5 6 baravuye mu bidego bagahungira irundu bakava irundu bagahungira mu madego bakava mu madego bagahungira ku runundu bakava ku runundu bakaja ku kabingo niyo bari bageze bafite akarago ku mutwe bishwa na leta yari ikwiriye kubakiza byari biteye ishavu iyo wabonaga abantu barimo baburiyo berekera no kuvuga ngo bari bageze za kabingo bahagaririye aho ngaho umwanzi wundi arekerereje mu misozi ya Rurenge na za Gitumba na za Gihuha na za Rugezi ahagaze arindiriye yuko ngo umwanzi yinjira muri centre ya Minembwe bose bakaza birukanka badutsemba ari ntaho dushobora gupfunda umutwe byari biteye ishavu ariko Imana iyo sitizireba nk'abantu Imana izimenye uko ishobora kudutabara ku munota wa nyuma Imana yakoze ibikomeye nubwo Imana ikorera muri twirwaneho igakorera muri MRDP igakorera muri AFC igakorera mu badukunda bose bameze nkamwe nk'abagabo ariko kandi ntabwo twareka kuyishima
yakoze ibikomeye kandi n'ubundi izokomera ibikore. Rero twari tumaze icyumweru cyose mu ntambara zikomeye ziteye ubwoba, intambara twagabweho na leta ya Kinshasa n'iy'u Burundi hamwe n'abazalendo hamwe na FDLR hamwe n'abamercenaires b'abazungu hamwe na P5 hamwe n'imbonerakure. Wababwira imisozi ya Murenge ku bantu bahazi, numvaga John ari ugenda bivuga neza cyane, byari bitangaje. Rero nk'abantu bahazi ni ukuvuga ngo irya hakurya hose muri Gakenke muri Bicumbi ugaseruka kuri zero ukazumanuka kikaza Rubemba ukambuka noneho bari bageze na za Bidegu bahaye bagera Irundu, imisozi yose yuzuye inzige z'abantu bose bashaka kugira ngo bice abantu batagira ukuntu abantu babarirwa ku ntoki. Byari ibintu bitangaje kandi biteye ubwoba, ariko Imana yacu yakomeye kandi reka dushimire n'umugaba mukuru w'ingabo zacu Fande Charles Sematama General wabashije guhagarara muri ibi bibazo bimeze bitya, ataryama haba ku manywa haba nijoro, ariko akomandinga urugamba, ariko bendo kugira ziriyanya, ariko arimo ahumuriza abaturage, ariko akora akazi akariko kose kugira ngo Minembwe yacu ibeho. Urugamba rwari rukomeye, ariko nubwo bwari rukomeye twari tugifite icyizere, twizeye ingabo zacu, twizeye Imana yacu yuko gutsinda dushobora gutsinda. Kugaruka kuri aba bantu byoba bisa naho byenda ari ukubaha amakredi menshi. Bafashe Bicumbi batangaza yuko bafashe Minembwe, ngo bagere kuri Karongi batangaza ko bafashe Minembwe, ngo bagere Igakenke batangaza ko bafashe centre ya Minembwe, ngo bagere Irundu iho batangaza ko bafashe na za generale, bafashe n'ikibuga c'indege, bafashe ahantu hose. Ni ukuvuga ngo iriya ni leta y'ikinyoma itunzwe n'abantu b'ibinyoma, bababesha igitondo n'umugoroba, kandi bamara kubabesha abantu ba government officials bagahaguruka bakaja kuri press conferences bakabivuga. Mwarabibonye ubushize Ministre wa Defense yaravyivugiye wenyine avuga yuko ngo Minembwe bayifashe ku ipurusa zigera kuri 80. Rero ivyo nivyo bakongoro bacuruza kugira ngo babone imigati itubutse, nivyo baruberangabo, nivyo nabandi birirwa bahohotera kabamanyota baja ku maspeci y'ibinyuma kuza kubesha n'abandi biri twihengamye kabagakunzi. Ivyo ngivyo ntaco biza bitubwira. Ico tuzi nuko tuba twahagaze, twerekanye ama video duhagaze muri centre, twerekanye n'ibindi byose turaza kubibereka, ariko umwanzi yararashwe nubwo yarageze ku birometeri hafi 2 no muri centre ya Minembwe. Ariko nimba mwibuka ivyo twagiye tuvuga, twavuze kuko bazaharangiza ariko batazahakandagira. Imana yacu irakomeye, ingabo zacu zirakomeye, kandi Imana ikorera muri zo. Rero ubu ngubu tuvugana namwe, umwanzi yaraye hakurya wese babwiko, habe na Rubemba yayihunze, ubu nyine ageze za Mutunda, abandi bageze muri Mukoko, abandi baraye bacitse bageze za Murima, abandi bageze kuri Poezero. Bijya abangara bazavuga ngo basiba parangani, baparanganye babuze iyo berekera, isoni zabakoze n'abo banyakinshasa barya za Bleba kiba gifite ico bacira n'ico bamira. Rero ico twababwira mwabagabo mwe, insinzi ni yacu rwose. Buri we uri hafi ushobora kugira ico yoronka, nimba ari ico cayi acihereze, nimba ari iyo soda ayihereze. Minembwe iracahari kandi turacahagaze, tumeze neza, dufite morale. Ko ndababwira mwabibonye, abantu bose barimo batambagira, nubwo abacu bari bakiri mu buhungiro, ariko ndatekereza ko umunezero n'ibindi byose byo guserebra kuba Minembwe itinjiwemo n'abanzi bari bayifitiye umugambi mibi biri buze gukomeza kuri uno munsi. Ariko cyane cyane turabashimiye mwebwe, dushimiye n'abahagaze bose, n'abakomeje badusengera, n'abakomeje bavuga kugira ngo aka karengane kazatuveho n'iyinkoti tuve hejuru. Ya CNDD-FDD yahagurukiye kugira ngo itsembe Minembwe, ariko bitazayikundira. Tukaba tubabwira yuko ingabo zacu zihagaze neza kandi duhagaze neza ku rugamba. Rero murakoze cyane kwaro kubasuhuza no kubabwira mwese ngo hongera. N'insinzi si yacu twenyine, n'insinzi y'abantu bose, n'insinzi y'umunyamurenge, n'insinzi y'ishuti y'abanyamurenge, n'insinzi y'urya wese uturarira inkera,
n'insinzi y'utekerereza kino gihugu cacu n'ubwoko bwacu kubaho. Murakoze cyane rero nta bindi byinshi namwe. Afande ndagira ngo mbazo utubazo tubiri wenda mpereze na mugenzi wanjye ariko ndagira ngo ngaruke ku kibazo kijanye n'abaturage. Twabonye ibyishimo abaturage babakiranye mu gihe mwari muri centre ya Minembwe amadubu n'intare baritambaye. Iyi reaction y'abaturage iyo urebye uburyo bakira intare n'amadubu ibi ndabivuga kubera ikinyoma cyari kimaze iminsi kibeshwa n'aba birumbiye mu gatsiko gahakana ko iyi leta Kinshasa n'interahamwe n'abazalendo bari kucyabanya murenge. Abaturage iyo ureba mu maso y'abaturage wabonaga byishimye n'ubwo twe twako tubirebera kure ariko ndagira ngo none umwe mwari muhibereye aba baturage ni gute bafata intare n'amadubu kubo uyu munsi bari kumwe bitewe n'uburyo ikinyoma cyari kimaze guca ahangaha yuko izo mbonera kure n'abazalendo bari muri Minembwe. Jenzo ntawabona ukuntu yabivuga kandi uwari we wese ndatekereza kuko habe namwe muri aho ngaho wabumbura imitima yanyu akareba ibiri indani yarangiza hose hera ibyishimo buri muntu wese afite. Noneho tekereza umuturage wari ufite akarago ku mutwe, umuturage wari watayibye, umuturage watwikiwe umaze gutwikirwa amazu inshuro zigera kuri 3. Uno munsi wari umaze kugenda aha yatekereza ishamba ari bwinjiremo umwanzi akazari basangamo. Ibi mpaye mbabwira ni ibintu bifite facts. Ni ukuvuga ngo aho baza bagera barimo batwika inzu z'ibyatsi, ibindi bagasukaho essence bagatwika n'amazu y'amabati akaka. Ni ukuvuga muri Karingi barayitwitse yose, Bidegu yarahiye yose, igice c'Irundu bari bamaze kugeramo carahiye cose, Karongi yarahiye yose, Gakenke yo hakurya iri yaho bita mu bahindigire kwa Macunda harahiye hose. Ahandi bagiye bakura n'amabati bakayikorera bakayikonerana mu Mutambara. Ivyo kurya nta bikibaho, imirima yarariwe iyindi iratwikwa, baza batwika bakageraho bagatwika n'imisozi. Nimba ivyo ngivyo abantu ba expectingaga yuko Minembwe yose iri buze kuba ihiye umunsi umwe bayinjiyemo, utekereza ko abaturage ba Minembwe bari bafite agahinda kangana gute? Rero gutekereza ko iyo nkoti bavuye hejuru wahuraga n'umuntu ugasanga anejejwe gusa no kuvuza induru, bamwe barimo barira, abamama barya bafite ama emotion badashobora gukontorora, zari induru z'amarira z'ibyishimo. Abandi batangaga za haleluya ari ntandirimba batari mu ikanisa. Abandi baburaga ico bavuga ukabona umuntu yifashe kwitama aratangaye. Ivyo nababwira ibyishimo biri muri Minembwe nta wabona ukuntu ya expressinga kugira ngo bisobanure neza ubivuge mu kanwa biragoye kumvikana. Ariko bimeze nka kurya Bibiliya ivuga ngo ubwo ngo Uwiteka yagaruraga Abisiraheli ibakura ngo mu bunyage, utunwa twabo ngo twari twuzuye indirimbo n'ibitwenge barimo baseka. Ivyo nivyo biri muri Minembwe, nivyo biri mu baturage ba Minembwe. Nababwira sinabona uko nabivuga ariko mwembwe mwenyine ndatekereza ko mubyibonera ku video buke bugenda bubageraho. Nukuri n'ibyishimo ariko si ikindi, n'ibyishimo by'insinzi, n'ibyishimo byo kongera kubaho yuko abaturage ba Minembwe bumvaga yuko iherezo ryabo ribaye. Kandi ntibyo byonyine, hariho no kuba abantu bari bafite agahinda kababishima hejuru, kandi ababashinyaguriraga n'abababwiraga inabi niba abandi bavuka imurenge nibarya banyina nabo baraye urwantambi, niba abandi ababo bakomeretse n'abandi baguye ku rugamba, abo ngabo nibo babashinyaguriraga kikabi gikomeri kibabaza cyane kurenza ibindi. Rero ico nababwira muri Minembwe n'ibyishimo gusa dukomeze tuzamurira Imana yacu icubahiro, tuyishimira kubitangaza irimo dukorera, ariko cyane cyane dushimira n'ingabo zacu zahagaze neza ku rugamba. Iby'ukuri ni urugamba rwarwanywa amasaha makeya ariko rugwanwa mu buryo buri professional, mu buryo twakomerekeje bake ndetse tudafite nabo twatakaje. Ibintu bitangaje, bakubiswe nk'inkuba, nabo bonyine ntibazi ababakubise aho baturutse. Rero tukaba dukomeje gushima Imana kandi tubashimira namwe ariko kunya. Afande ukiraho kugira ngo mpereze bagenzi banjye, hari uwa uri muri audience ndetse na kose mugenzi wanjye, hari akabazo ngira ngo nsorezeho. Mu baturage murinza aho ngaho
harimo na ba nyina b'utu tugara, harimo ababyeyi b'utu tugara. Iyo ababyeyi b'aba bantu bitwa ko bahakana ndetse bacumuriza ibitero biza kubamara, aba babyeyi bakira gute aba bana babo bakoresha izi mbuga nkoranyambaga bashigikiye iki cyitwa ko ari leta kibasukaho drone za buri munsi, ariko nanone barenzwe n'intare n'amadubu? Aba babyeyi b'aba bana, ndavuga ababibumbiye mu gatsiko k'akagari, bakira gute iyo babonye abana babo bari muri ibi ngibi? Ndavuga urugero uyu Manyota n'uyu Kongoro bigize cyane hano kuri ayo mbuga nkoranyambaga. Genzo, ababyeyi b'Imurenge ni ababyeyi b'imfura, ni ababyeyi beza, nabo bababazwa n'ibyo abana babo barimo. Ababyeyi b'Imurenge nibatwirwaneho, bo ba nyina na base bazi akamaro twirwaneho yabagejejeho, bazi iki bamariye. Iyo bumva abana babo barayobye nka kuriya, bicwa n'agahinda, babura n'icyo bavuga. Yewe na rimwe ukabona basa n'abafite ipfunwe, basa n'abafite isoni, bababazwa n'ibyo abana babo barimo. Ariko ntaco tugaya ababyeyi babo, ni ababyeyi nk'abandi, nibatwirwaneho nk'abandi, bazi agahinda ubwoko burimo. Iyo babona rero biriya biba, nabo barabagaya kimwe n'abandi bose. Kandi ntawuzi ubyara pasiteri ngo ntaza. Abafurero nibo bavuze ngo pasiteri ataguta pasiteri. Uriya no mu Rwanashaka, ariko ashobora kuba yaravyaye nabi, ubu ngubu akagenda amatambi. Ariko bano bavyeyi bacu ni abavyeyi beza, kandi turabashimira rwose, bitwara neza. Ntabwo ari abanzi b'Imurenge ngo kubera kuko abana babo babaye abanzi baho. Rero ni ukuri bibe batera isoni, ariko ibo nta kibazo bafite. Nabo bazi bahungana n'abandi, bapfana n'abandi. Urabizi kuko Manyota yapfushije murumuna wiwe warwanaga, wari intwari ukomeye cyane, Mustafa. Uyu mwaka ushize yari ari ku rugamba, yarwananaga n'abandi neza, atitaye ku byo Manyota avuga. Ise ari aho ngaho, nawe ni impunzi kimwe n'abandi, yari yahunze kimwe n'abandi bose. Rero abo babyeyi rwose ntaco twabashinja, gusa ico tuzi kuko abo bana bagiye amatambi, kandi nabo nibikunda bazagaruka. Rwose n'ababyeyi tudafite ico tubashinja. Murakoze cyane. Ikiganiro kiri guca kuri Genzo Live. Reka mpereze bagenzi banjye, harimo co-host mugenzi wanjye azibaze ikibazo kimwe, ndetse na Byondo wavuye muri audience. Sinzi ko namwambaza hari icyo ari buze kunganira, hanyuma tuzaza aya mahirwe tubonye afashite. Co-host mugenzi wanjye, uranyumva? Nimba unyumva, mikoro ni yawe, hanyuma uhereze Byondo. Ndakumva. Byinshi twabivuze, niko navuze, twahereye mu gitondo kuva amasaha twamenye ko abanzi bari bugarije Minembwe batakirimo. Imana yatabaye. Kuva icyo gihe twari ku maspace, twavuze byinshi, twagaye aba bagabo bagambaniye ubwoko, twavuze Kongoro, twage no mu maspace yabo, twabategereye, twabivuze. Ariko ubwo afanda ari hano, afa turagushimiye. Nabwiye abantu ngo noneho Sariyuti, nize gukubita Sariyuti, simpamenye ko mbanze kubita, ariko noneho Sariyuti ndimo ndakora. Nayihereye mu gitondo saa 11 iwacu, we twarabanye hano muri kino gihugu. Nari mvuye mu kazi saa 9, nca nko ku mihanda, sanga ibintu byabaye. Namangoma nkubita Sariyuti, najyamye ukuboko kuri mu gahanga, nguzukira mu gahanga. Nibuka ko twirwaneho, hari akazi yakoze ndampaguruka mu nzu, ngakubita Sariyuti. Uku n'ubu nyine ndahagurutse, ndakubitira afande Sariyuti. Afande, muri abantu b'abagabo. Sariyuti, mwakoze akazi keza, mukomeje gukora akazi keza, wavuze neza igihe cyose wahagaze muri twirwaneho. Igihe abanyamakuru bose baguhamagariye, barakubonye, wasubije neza, wababwiye amakuru, kandi ibyo bashakaga kumva barabyumvise. Turabashimiye ku kazi keza mukomeje gukora. Dusabiye umugisha twirwaneho, dusabiye kina nguvu, imbaraga. Noneho numvise mu Kagari uyu munsi
bavuga ngo hari irindi zina ngo ryabo noneho ngo bari mu kuryita ngo bakavuga ngo kina nguvu. Ngavuga ati nshimiye Imana ko n'aka kagara kamenye ko kina nguvu ari M23 natwirwaneho. Rero afande turagushimiye kandi uri umuntu w'umugabo. Saliyuti nabo muri kumwe mwese n'amavugo, ubwire mavugo ngo mavugo we saliyuti kandi ndayimukubitiye. Mwemeje abantu nimba kugira ngo network itaza kuducika afande ataragira ndagira ngo noneho mpere John sorry Byondo sister Filbert. Reka mpeze Byondo avuge ariko naringiye kubaza afande akabazo. Afande kugira ngo wasoje. Oya sinasoje kandi uzureka nshime ndakubujije. Uzureka mbaze nshimira abayobozi. Afande nari ifite akabazo kanje. Ese muri ino ntambara mu mazi iminsi mu Rwanda nayo hari abantu muri twe bavuga ngo Tanzania ntirimo, abandi bakavuga ngo Tanzania irimo. Uze kutubwira ko Tanzania ikiri ruguru ikiri muri intambara. Akandi kabazo ka kabiri, uyu munsi numvishe bazanye propagande aka kagara kavuga ko Red Tabara iri kumwe na twirwaneho. Ndashaka gusubiriza umuntu nabonye hano hasi gusa nutwo tubazo tubiri twanje kandi urakoze. Sister twirwaneho urakoze cyane. Reka mara mushimire kandi nawe ufite umukingi ukomeye turagukurikira. Burya hari igihe utuntu tumwe se dukorwa twitwa ko hari comedy ariko dutanga message nishi. TikTok yawe turayikurikira buri munsi. Ejo bundi nagiye kubonana n'umukuru wacu nyine afande General Sematama sanga nawe arimo akareba arimo aseka ati uyu muntu karakora akazi gakomeye. Buri muntu wese agenda komereza hari ibyo duhe dukora byose iyo bihe biganisha ku kubaka, biganisha ku mahoro y'iwacu. Mwe murimo mukora akazi cyane. Ijambo rivuga yuko ikibazo cya mbere wabajije icya kabiri nicyo cya Red Tabara, ikindi cya mbere warubajije ni kivuga gute? Ni icy'Abatanzania. Abatanzania bari muri iyo coalition ya FDLR na Congo. Murakoze cyane, nari nibagiweho gatoya ibyo warubajije. Abatanzania ntabwo bigeze bashira infantry yabo. Infantry n'abasirikare barwanira ku butaka cyangwa air force zabo ngo bazishire mu kirere zirwane iniwacu. Ariko Abatanzania ukuntu bari muri uru rugamba nibo bakoresha imbunda zose za artillery zikomeye, nibo bakoresha iriya technology yose inishi iturasa, niyo bazanye imbunda zijya zikomeye nibo bazikoresha. Ariko nta basirikari bazanye ngo bashire ku butaka bandi basineka kuri ko abasirikari b'u Burundi cyangwa nk'abari abasirikari ba FDLR. Uko niko Abatanzania basupporting ino ntambara yo muri Congo. Urebye no muri Nord bari barazanye timu y'abasirikari b'Abatanzania ariko benshi ntabwo bajaga ku rugamba, n'ubundi bakoreshaga biriya bibunda bya BM nizo bita iwabo ngo ni sabasaba. Bakaza babirasa bari za mubambiro he barasibiya misozi yo hejuru, ariko ntabwo bigeze bashira ingabo zabo ku butaka ngo barwane, nubwo muri Nord ho bari barohereje n'igikundi kinini. Uko niko Abatanzania bari muri ino ntambara, niko Abatanzania bayirwana, ariko n'aba allies babo bo hafi n'abajanama ba leta y'u Burundi na leta ya Kinshasa nibo babagira inama, nibo bababwira ikigomba gukorwa. Nuko niko bari muri ino ntambara, ariko ibyo bigaragaza yuko nabo bari involved, bararwana ndetse yewe bakanatera n'ibyo bibombe bikomeye. Uko niko Abatanzania barimo bakora muri Congo. Ku kibazo cya Red Tabara amaze kugisubiza inturonisha, nta mpamvu zo kuzokomeza tukinyuramo yuko narratives zabo nizishaka kugira ngo bayobye opinion eri nationale cyangwa internationale cyangwa public. Ico bakora iyo babuze ibyo bashinja twirwaneho bagomba kuzana muri Red Tabara. Iyo babuze ibyo bashinja M23 cyangwa MRDP bagomba kuzanamo RDF. Iyo babuze ibyo badushinja bageraho bakavuga ngo dusenya amakanisa, ngo dufunga abapasteri, bakazana ubunarrative bupfuye nabi kugira ngo barebe ishingiro ry'ubwicanyi barimo bakorera bano baturage bacu b'Umurenge. Ico nababwira ni kimwe gusa, twarababwiye ngo ino ntambara iramutse tunanira cyangwa turamutse dutekereza kuko kwitsinda bitugoye, twakwiyambaza abanyembaraga, titwakwiyambaza puppets, titwakwiyambaza ibiwani,
titwakwiyambaza abantu batabaho, titwakwiyambaza batagira ingabo, titwakwiyambaza batagira ishaka, titwakwiyambaza abantu bavugirwa mu kirere gusa ku mpapuro ariko batabaho. Nagiye muri space ubushize ndatekereza kuko basista ndagira ngo twirwaneho barimo sinza barimo bari hano muri space yari yabayeho hosted n'abantu b'i Burundi. Ndimo mbakuramo ubwo rujijo rwo kugira ngo bareke kugendera mu biwani n'ibintu by'ibigambo bidafatika. Dedi Tabara ntayibi Murenge, Dedi Tabara ntayibe mu Minembwe, Dedi Tabara ntituzi yibaho nimbibaho, tituzi nimbi nabaho. Rero kugira ngo bazoza baza kudusiga gatsira kugira ngo bajustify ubwicanyi barimo bakorera abanyamurenge. Ese ari amabombe na ziri ya drone zaza zigwa muri centre ya Minembwe zirimo zihagurukira igakenke muri defense z'abarundi, zarimo zirasa muri centre ya Minembwe zirasa Dedi Tabara. Ese aya mazu y'irundu n'igakenke n'ahantu hose hasenywe, bahasenye muri ari amazu yo mu badinzi, muri ari amazu yo mu basinga, muri ari amazu yo mu basita, yarari masenywa yitirirwa ika za Dedi Tabara. Niba dukureho utuntu twa dupfuye nabi kugira ngo bakomeze barangaza abantu, kandi ibintu mukaza mukomeza mubiheza imbaraga yuko gukomeza tubivuga bashobora gutekereza kuko ari bibaho. Nimba bizanabaho yego bishobora kuzobaho simbizi kuko iyo Dedi Tabara izobaho, ariko nimba izanabaho ndizabi Murenge, zabi Burundi, zaba mu Cibitoke, zaba mu Ruyigi, izabi Gitega, izaba n'ahandi. Dedi Tabara ntabwo ari abanyamurenge, Dedi Tabara n'abarundi bashobora kubarizwa iwabaho kugira ngo babarizwe muri Murenge. Aha yewe nta mugabane bahafite no muri twirwaneho nta nubwo ntekereza kuko aribo dushobora kwitabaza tubikeneye. Rero bazareke kumakuzana ibintu bidafatika. Twebwe ico tuzi kuko turabanyamurenge, turi MRDP bahebarwanira kubaho kwacu no kw'abaturage bacu nuko abavyeyi bacu. Rero bazadukureho ibyo bagenda bongorera n'utwo bagenda bongorera Kinshasa kugira ngo ibaheze uwo mugate ufunguye. Rero sister, ibi byose n'amakuru uko nawe uyumva aho ngaho, uko ndokubaza aho ngaho muri BC utuye haba Dedi Tabara, ariko utabasha kumbaza ngo se Dedi Tabara iba muri centre ya Minembwe cyangwa ibirundu cyangwa iba mu Bidego cyangwa iba ku Kabingo cyangwa iba mu Biziba. Ibyo ni bigambo byabo bagenda bapropaja kugira ngo babone ico bavuga n'ibyo bagenda babesha, ariko nta Dedi Tabara tuzi uko niko kuri kandi no kuvuga ni impamvu ituma barasa Minembwe kugira ngo byitirirwe ko barahiga iyo Dedi Tabara igicupu itabaho ari ukumara abaturage ba Minembwe. Nuko ushaka kumara abaturage ba Minembwe kandi baheze license President Neva yo kwica abaturage ba Minembwe, bamwitirira yuko aha yashaka Dedi Tabara ayishakira munsi y'urutara rw'abana bahunzi wabo. Reka mbabwire kuko Dedi Tabara ntayibaha, kandi kugira ngo bazayitirira abanyamurenge bose. None umunyamurenge no kuvuga ngo umunyamurenge n'uwo barangije n'inka y'imurenge n'imbwa y'imurenge n'ikiri murenge cose citirirwa yuko ari cha Dedi Tabara kugira ngo kiraswe. Ko drone ziri mu kuza zikarasa inka 200 mwabonye twaberese, barya se nabo tuvuge yuko babitiranyije yuko ari Dedi Tabara. Reka tubabwire ko bacira hasi biriya birarura ntabwo ari byo. Turahari, turahagaze ka MRDP ka AFC, tuzorwanira abaturage bacu. Ibyo kutwica niba twice mu izina ryacu, niba twice bavuga ati twaje kumara abanyamurenge, ariko bareke kutwica mu izina rya Dedi Tabara. Niba twice bavuge yuko bashaka gakondo y'iwacu kugira ngo bazayikoreremo za training zabo, ariko bareke kuzana amagambo atabaho ngo ko barashaka Dedi Tabara. Dedi Tabara se ninde wababwiye kigira umugabane muri Minembwe? Rero ibyo byose nibihuha, ibyo ngibyo na maritoritse z'ibinyoma ziri force. Twebwe duhagaze ku mwanya wacu kandi cabazanye barahamagara bakavuga ngo twaraje kandi tuzabamara. Ibyo nibivugwa n'ingabo zabo ziri hakurya zihanganye n'abacu. Ibyo ngibyo rero ntabwo tuzohora tubisobanura igitondo n'umugoroba. Abahebarwana mu Minembwe n'abana bahavuka, kandi tuzaharwanira kandi tuzahatsinda, kandi ko turabatsinda tuzokomeza tunabatsinda. Murakoze cyane. Murakoze. Reka mpeze byondo, ariko ndibutsa abantu bashaka kubaza ugushe kuri point. Turi kurwana nuko afande tugomba kuba tumufite hano network y'interaction. Muzi ko hariya ari network zaho zivanze nizo kwa Neva. Anytime minari bishega byondo imbere hanyuma ukurikirane na cyuziro, ariko mugusha kuri point please.
urakoze Genzo ahubwo ni wowe ujya ufata umwanya munini mu by'ukuri ariko umwanya twebwe tuwukoresha nk'uko bimeze. Reka nsuhuze Fande cyane rwose, ndamuramukije Fande iminsi myinshi cyane kandi cyane mbashimira akazi gakomeye cyane Amadou n'intare mwakoze. Shout rwose bose mwakoze akazi gakomeye, Imana bakomeze kandi amaboko yanyu afashe iyo nkota arame akomeza akora ako kazi. Umukengi mufashe rwose, Imana bahagarare. Ikindi nagira ngo njye mbaze nimba mushobora kuduha update y'uko Indondo imeze, kuko muri iki cyumweru naho operasiyo zari nyinshi cyane. Mushobora kutubwira nimba mufite amakuru yaho aho umwanzi ageze. Ikindi nagiraga ngo ugenere aba banyakagara bari bakatishije amatike y'indege kugira ngo baze gutaramira mu Minembwe, nabo baha akamesaje gatoya kabakwiriye. Urakoze cyane. Urakoze cyane no kuba bref, kandi nanjye mfite umwanya mutoya. Indondo umwanzi yari yateye Mitamba n'ubundi uko asanzwe abikora aturutse mu ruhande rw'epfo. Nukuvuga iyo tuvuga epfo ni uruhande ruturuka za Uvira cyangwa muri kiriya cyo hagati, atera ingabo zacu, ariko ingabo zacu zamukubise nkuko zamukubise urushize. N'ubu ngubu aduyi yasubiye kumanuka Kirungwa, nta mirwano yindi hari. Ibindi nibyo twumva by'ibihuha bivugirwa za Masango n'ahandi, ariko aho nta ngabo tuhagira. Ni ukuvuga ngo Indondo iratekanye, uturutse mu Ndondo ya Gahororo ibaratekanye, uretse muri Ruhuha na Masango na Marimba haba hari umwanzi utuma badakommunicatinga neza n'ingabo zacu zindi ziri mu Cakabarure cya Bijombo. Nanone wasura kugera mu Cakabarure naco kirimo umutekano uhagije, kuva za Muramvya za Kanogo ukaza ugaseruka hano mu Mikarati naho haratekanye, ugasurukijira muri Mikenke nayo iri mu mwanzi. Ariko wasura kuva muri Mikenke gusura gutibuka muri za Karingi Bidego werekeza muri Minembwe centre, naho ugasanga naho hameze neza kandi haratekanye, uretse ibyo bitero twari tugizemo iminsi. Rero ni amahoro muri ico c'Indondo rwose, muhumurike. Akagara nta message yindi, tunukubatangariza yuko batsinzwe, nukubatangariza yuko bazahorana biriya binyoma byabo, bazahorana ayo merwe yo kukandagira muri Minembwe, yuko kuyigeramo bizabagora cyane. Fande yasize bahaye umurage uvuga yuko bamwe bahe bahunga intambara ariko abandi bazahunga amahoro. Bariya bazacifuza ariko bizobagora kukibamo. Kambabwira yuko ari akagara kamwe kigeze kunyandikira ndi muri Canada, karambwira ngo waragiye warangaye waragiye iyo ngiyo, ngo Kongo ngo ntayo uzongera gusubira gukandagiramo, ngo Kongo ngo uzozuyumva gusa, ngo ariko ngo tuzayikandigiramo, ngo kandi nupima kuzayikandagiramo ngo ntabwo uzasubirayo. Reka tubabwire kuko twebwe tutabifuriza ibyo bibi, ariko icyo tubabwira gusa nuko bazokomeza bahunga amahoro, kandi ayo merwe yo gukandagira muri Minembwe baje gushinyagurira abanyamurenge bitazokunda n'Imana itabyemera. Rero icyo twobabwira no kubabwira gusa ngo nibihangane, Minembwe turacayirimo kandi tuzoyigumamo. Gusa nibagarura umutima bagahindukira bagasaba imbabazi tuzobabarira, ariko akirimo muri bya bindi byo kuza kudushinyagurira no kuza kunezeza Shebuja Kisekedi wamenya amaraso yaba abaturage bini wacu, rwose ndatekereza ko izari inzozi batazageraho. Nibakomeze bihangane bisure, ndabizi baraseguye, imitima kirabarya, abenshi za tension zazamutse, yewe nibakomere rwose bihangane ko turarwanira iwacu kandi tuzotsinda. Iyo niyo message ntoya nawe.